Ka Menteri Jogatanat ka kot ka khia ka kong Amperin langdo hane ka sngi baar ka labu ya mau nongrim ban kentiu kardano ya ka South Semper Sub Center sha ka South Semper Primary Health Center. Hagani ka program bu mau nongrim la yodon lang u Emily ka mau sunram uba Olan Sing Suin, DHSMI Dr. R. Langdo, DMHO Iskasel District Dr. S.A. Langdo, bat kuwai ki officer uba Olan Suin. Habakeren hagani ka sngi ula penpau ke jeng sngaungu ya ka kong Amperin langdo bakam semlaker nga banwan banbu ya mau nongrim ban kentiu kerdan ya ka South Semper Sub Center sha ka PHC. Ulai thoro ba man la ka por julai sha ka office jong ka menteri ban yakren bat penken mau halor ke jeng don kam ki paj ba jong ka constituency bat ula ongro ba udai tang pasur jeng ki paj ba bat borok ka syongpat ha ka menteri bakan pun urlong bat henne kesngi kalala ban pun urlong ya kejing angnut jong ki paj ba kathany nagaliang ka menteri ka kong Amperin langdo haba kren kum ka kongsan ha kani kesngi kala ong ba sorkar jela ka yang scam ha ka ban penti kena ban ai kejing sumar bat ka PHC kedai ka wei na kejing simkhia ban ai jing sumar ka babha haba ki paj ba kila ban yo nagaliang ka menteri kala kenturo ke rangba snong jong barok kisnong bekeni trailang bat katnat bat dalong ba katanat ka don ke jingkmi lanti man pun urlong ya ke jing temu ka jongki kum ka jing soy bat ke jing IT ya ka jaka hapo ka snong Shushu nakaliang ka kong Amperin kalai roru ya UMLA ka thany ba juwan ban ya kendu ya ka man la ka por man pen kan mau sepang ka ni ka program ka balong ka bakong san pha na ka benta ki paj ba jong ka thany bat kala kenturu ya ki long kmi ki long ka pa ba ki dei ban mi shakman ban wan shakani ka jaka sumar na ka benta ka bha ka miat jong ki khon ki kti jong ki dia ngai khubiru ipi ki long kmi ki ba laplai perkenang ban ya sakhilem ya ke jingbu imalorim ban sedang ban snano ya ke PHC hangnya sosumpe dia ngasu pengan ai khubiru ya khampang bi ba woskin orang ba snamo meni khemenchen ba woskin bodi bal ai jing kren meni udah orang ba snamo jing national ban bal ai kele ya ke jaka rekan ke jinga trilang ba sekretari ba ka komiti nyepi ngakan mau ka por ba ngong mensua ba Nilamut ban mampu monorim lah, hubungai me masya. Nila pusat doktor Amperin lah, ong ya naik ke kitan. Up dayo bisa. Halor ke advice ini ngong I leave it to your wisdom mam. Ngala ino ang kajing start ya pi. Tekabha kami kajing kebangi ketu kajing temu jemi ban bu monorim. Kau don lah kajing untuk bakrau. Nomor hakato kapor bangi ong ban bu monorim kajakangin pa dia madam. Teka penlong yang kini ban yok kalau enak ya jaka. Dah kata kepari Doktor Adrina, di mana kemudian Doktor Adrina, ibadi medical superintendent jaka Ganesidas Hospital ta. Dia kepor yang ibagi procure baru lagi dokumen. Rekat naga initiation jogesong ban Doktor Susyana Mosra. Lapendek ibagi dokumen dulu balahan obar sa health department. Kemudian baglat yang dibui kebelalai ham mesyuar. Lalu kimbon kami. Di nga semua naik kubli ki nos ki staff nos ki nongtre ki biador nani ki balai ki chakri kat ke balai ya service bo pilai pai bahane ban nga kipok bo pinang yala ban ai shushu ki chakri bo khampa di madam ngamla ban clemention kerpang fi nomor baling omong ta kat ka bangadon kam ngalai sikam rajawi Nafah kasih tahu arsin laisin ngapois kamrajangi. Banyak keren ya ginu kijing angnut kijing don kam jangka konstitusi. Tisio ong bangalala mamle bandai gue ngatrai no yang apsha sebar. Nafah kasih tahu banyak keren di development kijing health service kipadon po konstitusi. Ngam duna ya ka amang kata yang ngahap pandai ngaperken ma ya ge baru kijing don kam. Kijing mara ya kan ga PHC kebadon hone kamni pin ai kredit ya. Kadi kejingon ke willpower jeng minister, ke willpower jeng ke government. Ngampu apa nong kadi penguara mah. Halor ke report ke balai I doktor mane, doktor gelin mane. Baka population ka don kata. Ladon kata ke population. Beri sa ke population. Beri sa kejing don jadi ki kam ki balfilatre nang na po subsita. Halor kinorim ladihok pan ay ka PC hanya sospe. Ki development kiai pe
tanpa kaap ya kapor hagi memang mentaro. Si development semua donan kawan baik, tanpa kaap don tak kapor donan. Dengan suban ay kapuram yai madam amparin, ibalah kit kiam hai nama taja kani, ibalah sangap ya kasur jom pi pai ba. Dari kapor dari ini. I'm the voice of the thought of the people. Ngadi tang kapor bangal si persnui ya ka kasur ka jom pi ngapesno. Dengan semua nolak bantlet berkawir kamdi tengah ta nolak keren hapo bagi pli ya ka PSC haba ngong ka jimpos ni ni pa pi kalau manwanra ya ka host ya ka PSC ya so long time ba mensuai pa pi biji marmanyang ilamut manwanra ya ka PSC ni kedon ke maybe some hurdle kemla si panwara you have translate the dream of your father into reality today. Pilawan penurung ya kajing posni jeung panyepi mentasi. Wan omong ilapli bagi sinai ke PSI, it's over. Kalau kau nadanya keren mana? Madam nilai kuno ya ki kuatar sing doktor berkiwi ku infrastruktur berkam. Nilai kidon ke budget mata. Kidon makana ke budget ka syongai. Ngala sikerpan ya iba ya ke kuatar ki doktor biban leno. Menta ngayeh name bangkren ya kasur di pi banra boy pelon no ya ka kota jadi doktor kamdi tengata human resource itu kam kisah hidup kam resesi ngala keren ya i bang ngapersur ya pi bangala keren di kami sisin bangala IT ngala IT ya pi longkat balong dia namar ba niladon menta Sautli kise PSC hapo kamausram konsumsi hapo kamausram CSC ka super kan degawai kemudian khasen kadangar kan degawai karangku kan degawai berkeloba kan degawai kebagian klinik sistem barang sutna kata bagi government kalau notified ya kamausram CSC kum ke referral unit referral hospital kamu FRU first referral unit. Kapamud hantu hamosram. Katendar mentang antip labet alot ban sinap ban rinobit ban sinapha ban penha ban moromot no ya kapi ya CSC hamosram. Nomor penghidi don jitu yang sebagai kelomba ban bono kum ka FRU. Ka FRU kumut ban don ki scanning ban don ki eksena dono. Ka ai ke papimla ban ai treatment hone first referral unit kamdi hamosram. Nikmil tiba kalero madam kan urlong hakaporipi. Nomor kemosram CSC kan lakum ke hospital. Ki spesialis kim dan no. Kani ibu ke jingang nut yung peba. Kumba ke jingtu yung peba serkar. Ibu ro ke jingang nut yung peba. Baka ni kadi menulong. Kadi menulong hakapor yupi. Wadang urlong hakapor yupi. Kandang self-issue. It should happen. Di hospital nilipurkan mau ke jiko jikia ke bokong santam ke bokong baru awat begitu ke jiko jikia kita kini ke berubah air ke jiko jikia nah kata ini pun bu ini nonton hipo ke health service hak status hak label ke bakraba ke jiko jikia ke bokong awat dia ke jiko jikia ke di ke bokong air beli bat mapi bamini ke beli nilai kuno pan yuk ke jiko jikia dia kani ketika sini keba ngansa aja keno haka history hasa super ba i doktor amparin badi minister in charge badi minister jangka health and family welfare ilawang yuk kejat dalam behi ban mampu yu monori matasi temadam wat om ba Visnu Borong tanya kama bahaba klet yang keno yai marbadi ma i lembah jungi bangayo ikini kijing tumo berkijing anot yang pipa ba berpergolo. Manager jungi badairu inong penyad ya kanega program jungi mentakasngi. Idi manager jungi ide i doktor ibala long very experienced ila tray hapot nok stone lapun snem ila tray kiwi centers ru unrai kanega jingyo experience jong i kalalong kajing yarap yangi kum ka health department namar ba haswa ba in one ma i kumidia manager wat mentak
ayo sngo ba kata kajakaru pila ay kulot kung busnong harusaw ika ti Dr. Kublai Shibun ba pila initiate ika taka necessary availability of land nomor ba kung boong iemali jong fee ni hapon ra iki quarters ni hapon ra ika mortuary ni hapon ra ika effluent water management and disposal ni hapon ra Shibun kita ki indicators kiban yarap ya kani ka PHC jo fee bakan kiu kloy kumboong i-emily mo na marswa bangin kiu na kuway kakerdan siya kuway kakerdan hidon ru kita ki expectations ki papihapan pedep but saw ika nga try kaladay kachata kabapit kabapiyang baha bangin ya siya kumat akan ikakam bar nga assign ka credit siya pi di mani chojungi bar nga kermen ba kata signing and handing over of land pinle no good namar ba construction ko mga ong mga yai Emily ba ijungi pikat ke le yu yang nga balik penyeng stang mau habang amdan pisa man snai ka building ngan salik po yu mau por bangon ras no ni ko pisa mo ang iba no takas ngi lale kata di Dr. Plek ba ka handing over of land ka land document ka land deed Virginia soy but kasnong man pek kita ki obligations jong ka state hindi ban bakla na marbunsin ki project ki bakla day hangta kaya ay ka obligation jong iya kasnong baka ay ni da ka mons mo bahay ka taka ni hapan ni pek ni hapan ni tho ya tar shwa bakin sedang ban wanti yu payaw banin kong ha kani ka taka ka ba pila ay mo ha kasnong nga ay Kublai Shibun ya i Dr. Christine ru nga Juliet School bagi Dr. Christine na dudang kena kulung stunat bahang ni iri lalong Deputy Director mo Joint Director dia stunat Shibun bagi Dr. Christine haka tiga Police School rungkat tuni Madam Christine ngili yatip siya mo makan sa long kumli Ray tungi la yadon hang ni menta ban nga sutran Shibun ba piru ko ban simti yakikam lagi seniors ki jong fi pin familiarize ba ila de yakini kikam ki badang sateng bat ki badang kami ni bangin le kidang basnong i local MLA i kam tip ba de ki keteng renga nga suong kulum lang ti parok kidang basnong siya jango ia bejing pelat po jo kirang ba bani don rungkat ha kani ke program kemen rang ba bangin wan ra ipi kini kichikur ku kajing ya khana sapang ka South Semper ngalayos ngaw hakisan snem baladet hakapod bangadon hapo opposition assembly bak ngajiyos ngaw ya kataka South Semper ponsin haki debates but ki discussions jongi hapo assembly hakapod bangadang daytang kamir opposition member but kala rung hakajabing gado nga but mas nyo long minister ko din kong ay anong kasaw super kala position no na marbanga nga yos ngo ngatip kajing ang nut ngatip kajing don kam kajing dawa tingi IT kurang ba epi ya kani kacaka ay sumar hakikti ki basbon ki jopi pagkentang mo pi ki snom kitaw penbek mo pi kurang ba pek bakan tre kambha kan mentoy ayu ka building ladakam don kajing IT ladakam don kajing tre shitom ladakam don kajing la ban shim ya kata ka benta ha kajing kmi jing pek jing ha jungi kum ki kristan bublay ula ay lemag ki jungi kajing kulang bat kini ki doktor ki nos ki bansawan ha kami gajaka kinsalong kita ki ban mipli nam taka sorkar bat ngangen baka ni ka PHC kadlong ka PHC ka bansa nang kiw nang ni syakman nga ay Kublai kamtam lilay ya i doktor MO jongi mo nga kadu ifi siya po mausan ram hakatugas ngi bat nilayak hanabun ki timenta hakapor ba ngindang sna ya kani ka building tunang
don lang mapi kung UMO namar kibabun ki signatories ki bangin don kam hakajing kmi kajing pejupi doktor ban ngakmen ba piru pilar shimkia bandon bentalang hamni pilele pidang kam kena ingi kani kade ka future jongfi ngi dinong shua man shua ngi shu penbiang ngi penbit ngi prat kalenti sakman kini ki ban pen bah kini ki ban pen shisha ya kata ka jing yu i jingai ka jongi ya kane ki jing dot kam ya kane ka PHC ha kane ki jakam ta sngi kalong ka ba thamula ba sipun ki doktor ni shom ni omboro ki doktor brio dari BDO ru doktor ngaru doktor pipilang sisha ka sau sumper ka don bok ha ba hakasngi bangiya bo mau nong rim tak ni krui ki doktor ni dan bat kadai sisha i BDO jongi ru wala pidei u doktor nakam takawai pat banta ringat harai piru pitip BDO ba kajing la ka jong pi ban supervise ka ni ka kam mo kalong very very important but ngan sakmi ngan sapet but pin sa yu i kum dong atray namar nga de ka sakri jong upad ba kabakwa habas dang ya kiki ay di bandon ko jikut baday di bandon ka jik pen trekam pen bentoy lang but nganum klet ya ka saw sumper hakis nem ki banwan Tang ningkong ya ka session ke jungi asya so boy ka surba he panganak kringahin kasur ka patmay hapo assembly na ngala dan ngala job assembly election ti nga syutit bagi polong jungi ki klem la man job la job iwe ka surba he hanga phai din ngong oi day iba olian sing sun sa ka persistence jong fi ka dedication ka jong fi ka interest ka jong fi sa kino de ki adjectives nga laman wan ra ang ikhmat bun ba ki adjectives yung liurang ba uba penken mau ding si ding yang tingala ong hoat tingin saya led yung pe ho katu ko marikot la ganwan kinumla asyo ban led nga tiya pi nga don kambet ban ay tarik benta kapor benta tingong isang niya target ban one haka last day jong ka assembly session tamba kapor sa nga ngamla ban batay na marba PUE nga rangwan siya niru nga pet ya ka budget session online but nga participate online ya kataka budget session ka badang sa kabanga nga klimla bangandon lang mga snow kani kajing wan bu mau nung rimang ni kalong very very important. But ya kabang aklem don kanu ka matter kabang hab yeng ha assembly ban jubam. Nga IT ya kataka bas bakhadu kam ha chief minister ban nga request to chief minister saya ka ba shu raise ya ka grant. Ban raise mamesa. Nga let mga sa South Super. Pat uni urang ba. Mga let bu ya kateka mau nung rim. Tipila yo snow yiki doctors kini ki konjongi ki nurses i MLHP bilang ni angalong warit kandit ngani to hong epi kung gusno yepi ki bang wasno chispa kan reu teli ki kon ni ka ki yeng tang kan nyu teli ki kon ki ka po ka sub center tepalay long kita kandi kadi ka jaka hapaba ki long pun ka kon ha yeng ru kita ki dai ki jungi kita ginong pun kakun ki bala ai sap uble hang ne ru kila panwan pun khai ki ki spa kan rumut kita ki bai pat ki kelung ngidon kam ban kan mau ya ka wei ki kun ki dai ki sbai ki mau lenai i bala daha ka ka pun bakla do ka jing in duna ka jing ya ka pat kan riu jungi nang sa rit pat mangi ngakwa ipi kamtam kirang ba kajat benri pasi ke jongi saulan kajat benri ko banget ya ko hukum jong urang ba la hau pni ne hau lok ukurim hakatu ipi kirang ba ibai pi bai ikon ibangila do no hakani ka sub center
kat kum ki record like tali ki jing em ki record do om dai show bandan ni tani balai ni do ki to ki like tali ki jing em balai bi teng ya kane ka badai ka yen jong pi dalam kam wan lambi ki to ki dai sang ni wan lambi ki to ki nong sumar kasih hang ni bukin ber ka ko ni pi ka ni ka hang ni pin yo lut ya kita ki jing don kam ban pin klanya ikelung kenang ba induk mi hang ni ka pertai ha ka jing bet ka jing biang jong ka jing kmi jong ki doktor ngatrang ban yu i ya kata kat no ngadang don ha opposition ni pertabet na po opposition balai ki yap ki kmi ha bakapon mentangi lala ban ong bakane ngi labo sedin lanang duna ki kmi ki bangidu aku kakulung mentapat kat si bangalet ngayu iya kani ka problem ko batmay ki khon ngidu no ki khon ki bakodor ki jungi ha ka jing bangkwa jungi ne bam don jing shenya jungi ne bam don jing nget jungi ha kini ki center ki bangila ayati kani kadai ka center ka bapnya ta ka snong go BHC pidai try ma pi hang ni tengkat ki khon ki jungi ki yam namar umla ban say bahaya ka clear ka ba set iki marsami siya ka patay tengkat ki khon ki jungi namar bambiang kita ki radiant warmers but kita ki rukompens ad ikelung iyo no ya kan pneumonia pat bonsin ka jing thang ka jong ka donut ka jong ha boy i ki khon ki jungi ki suhab kung kisla na lorden pat em nya ki barok la nam ta ka jing bhajung ni kung kejat sendiri. Din dalawan rak kata ke PHC kurang ba, yerap sirang ba, maki barok kani krui biadan, kapam nalong, baki dungdan jing sedia. Haba pikai ki ko lagi yen pitip em ki jing ki babon, na shua tang ban pen em, bat pensa jing em ki kelong ya kakami. Kapot certificate jung firu penjenjal. Ki certificate kiwi rupin jenjang ada pintre ban yo ya kita ki injection ban yada ya ki kon jong fi ngaru ngadang dom ikelung ibarit ikon bakadu jong ngadang news nem man bangayalam mi is hospital ban late sim gitu ki inject nga yam lang ha kapor bi yam ikelung bangaru ngapang lang gadonut renga hap yang ngapen lo ka jong gadonut ban ong nakabenta jong to in yam simen armit ins ngau jing pang henry ka bodon kam ko lang kisi hajar tali kisni gi baki kon jong gi dai ban yo lut ya kata ka dawai ka dashin ka chinla jungi pilayos ngau kitu gi bodon dia ka mobile kumno chief minister jungi ukran menne sapang ka early childhood hapo assembly por bo reply ya ka debate Basyak no kasarkar bangilong di bamenti ngim menti ngim kelut ki khon ki jongi ki long ki maulen nai jong kalawai bat ngaken tu ye pi da kalawan kata ka PHC to wat penleran ya nga kabalawan ra ya kata ka PHC da ka baong ndang bon ki khon makakaye mato ye man ra le yu PHC la pimi pendon kam piham pendon kam ki doktor ki bapet ya ka kot kya ki labatha api ya ki bon kita ki banta ki bopin sayo la piyo ya kata ka PHC amen at least ki sipungot ki balik pa sa yang gidani ay balik ya kana em dan hang ni sis pangut unong kana pat undan uway ru Lek kana yakin ki kam sa lagi yen ki sem bi jongpi. Sim kya mo pikirang ba? Sim kya mo pikirang ba? Ngi de ka jat kundu ito yu pa yu kuni. Yung man rang ba ngi nang ken. Kat bi dang im bi baba. Haga de slap te in saham tang si kente ni not ki paraman ang. Nakwa ban yu i kata. To nginya simbentanang kani nginya celebrate om tangbon play utoy mau nung rim ngan leyu mga utoy mau nung rim dan jing toy nga nya kum no ne piyong emali ngidon kam menta
man raikut to ngin ya shim ye kini ki benta bat ngin ya pet ba kani ka PHC nangalayap mangalasay kan ma mga wana mga ay kata ka PHC ni hindi mga mangilang tamba kung kakli yung department ting siya kren ko ngay niya tri lang hindi mga mangi bat nga kermen ba kani ka primary health center yung ihang ni kanlong ka health center ka ba paunam ha nget yang ngalalek bon keliki jaka kalau ba kadai ko way kepada ngada ya ro sisa ita ko kalau ba kat ketu ke itenat ya ketu ke jaka kamau senram pindang haptre sito let's say pilong burden namar bon palat ki patients hangni piladan lupa news pa apong kinong pang kibawan ha kani kedua jong kani ke sub center this Dr. P minta pinlong a little relieved work on Mawson Ram. I want Mawson Ram to be exceptional in its functioning. I want to see that all the investment the government makes is made for the people. Ngingiday tang kisakri, Dr. P mga ngiday kisakri, jong kitay kipay pa. Kajing kali kalong. Hipay pa, kinsimti ni ya kinikikam. Kibabahal, kibang ya P. Bat ngangek ba mo P? Pin supervise ya kani kakam. Bat ngangek ba kani ka PHC onla man pendem. Hakapor. Klem don gidilis. Klem don gajing hijack ngamtip kumno ka power kumno ka kawa takajaka. Ngataray gindang day kijing giban he Emily be jungi. Sumpawat lupa ya kita gijing ladadon bat pet ba dalawan ra kani ke building pinong pat sakalat madam na indra. Lawan ra kalat saka madam na ingan ra. Perkat lupa. Ka sanction ngalade perkat mga yapi. Honorable Emily ngalade le ya ka sanction. Menta kata ka kawa kalat tungin ya trerengkat. Ngin ya tay ya kani ka yeng ban nga ay kublay yapi baro ki badon benta hakani ka sub center